Musiaisia wa Mutwaanoni TV ngikwatia watinda nesa na kiweyo chaku nikiende nesa. Ni ubaya kutokwata mbaru baki sasa bicha Mutwaanoni nitawa Jacqueline Binya na kilichavika Isaya kilungu cha Tuneenanie venge ya Tuneenanie. Studio nina Bishop Mala mwitu muiye ndonge na kwa nitawa John Mwaka na muthocha studio cia Mutwaanoni na kumusiaisia na kuthocha Tuneenanie. Unenanya wito umuthi twinene ya yuluwa ngwatanio ya Utandithya Mutwaanoni. Ngwatanio ya Utandithya Mutwaanoni kana joint investments in marriage. Na kile kindu kibigaba andu makatiana. Mutwaanio muthi chumwa kimwa kithela muitia na nondo ondo yenewe yani ayuenda ndiye uya nondo nindo ibwe umbingo yewe ya tuweza lata kwa na save tena tuwenda nikabingo yewe yosi kana we unyesia ku mbingo ye na ndio andu mayesa kuwana na mwambiye mwe ni ngwatanio ya Utandithya Mutwaanoni. Ayo nduri sokela ba bishop ninga bingwe kibanda cha skuman utesi nondo ngamukani endete ba ni chao kiuka kikeso tumandu mambia kukitania ndiniwa ngwatanio ya Utandithya nondo mwitandithya for your future joint event ni chao kikika ukesaidia kwa ni future kwa yuka ikoka katwika black kesaidia mayona mbe kana ni chao mbesa sioka I chakini asante no kipini muno chane ngani Yesu aneni ngeleka ni Mungu ngelo bine na mambo Biblia. Yesu anengani ngelo na mwasi andu manengi wetala na itano na mamina kunewa matia ni na akili sio si akilo mwaka soanie kana ndo Utandithya kana ndeta thina ola munene withitwe katika Utandithyani wa partners thina no umwe eswani hata iruwa Utandithya ni kindu chake kana ikitu pauni babani hawa ni kindu chake kana ikitu ina imbesa ninye na umise pesa nake muka nake we mwemewa ekita nisitu na you if focus ya business diendete divided mind ona kaute na tena advisor munene wa business ni kwatia no ku correct diendete muaniko wake liko ndu wona muaniko wake liko withia tika intention yaku ye bandu bange na kila kibando na binguye na kwa nethwa ndichona na yeitho yengi ko all of a sudden ito no bakosania tika emanwa Utandithya tiki million zito sionthe kana makilima na kuonthe ikoko thela mana ibanda ikabingwa kila kintu chote ikabingwa na ine nduwe kala mundu engelie kana etemendi ni baba bayambi ya mwindi wana kiweu ibize bo mundu ikulia na yuko kotina kwata isi endo sitomine sitobalanye actually unenanya witumite kwa musiaisia eli nani aka nani pena kitumi kinene cha kutokulia umwe Ruthi nongetwa kanini kuma Kalumoni mekulia mwabingwa biashara na muno ekulia yene ekulia faith emotions muno taka twende ona emotions muno wetumia pesa nai uye chuchake nini emotions na reality saingi unaona mundu wakaikwa ai ndo nenge tumana twili ni tumana teli atesi tumana twili mwiso wangu ningikenda nokuelewa uyu so kulia makulyo witwika nikao mwithukuma nesa mwabika nyomba muinenanya emotions na reality thini you kekela mbaitu twaelo manane kana aka me akili ya umanthi we multitask unlike aume yuke ya mundu ume abingu enduka ya sukuma like isukuma ni ayongelela maluna ayongelela manana ukasisi ayubia sala wake tungu
Kewe mundu ume aenda ani agwana go kitunguni. Lakini kwa mundu mukano na katungulu tunana tukobisi nundu no multitask. Na kingiti kwitha wana issue ni what was my dream? Nundu be ula wambe yo biasala. Either muse wakwe wokia mbungu ya mukawa. Na mbingu ya mukawa ani bring on board. Na ambai beta. Na niwezi we ayo na dream yake. Na kwa njuka na dream siyakwa. Na yu dreams siyakwa ni mutkawa yu na ambiye na chei na mandasi. Kanongelele chabati, kanongelele tulisio. Tiisonga songo. Na taa songa. Ula wambe yo weyambe. Uyeze thela nukuwa ena ownership. Na ateze kana biasala. Niguo twandikite tivyele. Ningi mbesa situ tweke abandi kana situ thukumi. Kwa utwa ele isi ata mindo situ. Na yende ju baibi kabandu ju. Ondo neendele otabi changilie 10 aililika na ibe sindu inge. Na we wona ju ela mundu me wakandika biasala ni wa mundu muka. Kaingi usabaritika. Nundu ele they have different dreams. O dream yake ya eno kelele we wakwa obike level ena titi mundu me na ke mundu mukona ke akili yake ya munendete ni vina ndivi. Number 2 ela toka twa succeed as a family. Kainge ne boyende osherati olika. O abuko myama kwa nandikite. Ai muse wako ela woko ninge ndefanye toke to sisi we abalobikite no woko venesia to lato elitu. Ati obo kumnyamana ele. Ati obo kumnyamana atano mawoka treat. Na tindo ukambitie ambia hii ndunga bonenga manata no na lilika na ndina credit ajivyo kajiki ya credit chake ya naje mwe na yeke ya mobenzi manana. So basically we tend to I'm reading from this script na go read it from this other script. That but not least ela tuoka tweki ya joint venture ni tete na mindo muno ni mundu muka na ni successful, the outside community starts blaming me. Ono nane wati we biasala ni muume. You umundu ume ate onate na akili ya business. Onate si onondu si stay that we are. Ai lazimi the peer pressure ya community. Okay, ondi ya manyobu and you get. Na weze you ne wao confuse. Ne wana we na customer mundu ndio nye muine na nyamono masama ingibite. So we say the community dictates what a woman should be, especially in businesses. Na nepoju kaola bishop waweta mubalanyo wa akili. Ideas ya kwa naete uilea. Ideas ya kwa naete neto meba nuya isionzeo suma sia ome ngroko nieyo ndese kaunya ome mutituri mogeto yexio sia kwa. Na nondo na kwa nengitio bongo weya. Ndina kamwele kaseo. Mondo ibanga isio ivisiete baba ni. Amano isio. Kaka kibetikeja kwa. So basically we say they like twenda mubalani kuwa wa akili. Na ola biasala uibaloka. Wasia pe kila mundu mwili muyambia mwina dream. I think ni kindu kisio kila mundu akaweta dream yake. Na ndiye silia mutono kila mukosa ngili manata no kana milioni imwe muka invest mutaite kila nita ni chao muku invest. So mostly correct mwaka yendwa ni wrong ni mindset. Andume mendia na mwinka mbose na hii narrow minded ento twende tu but women we are wide minded. We can multitask. So akili ya kwa nini sinine kiye bisu iko ninelita kuingo ngobe nundi na nebe mwana umite skulu na kuno kwenda uke withi akibyo. So but breathe yake ndu kibaluku. So nikona ni ya umemona kanundu undo faith wasia society the hierarchy lakini ndo na mundu to capable to have that big mindset ni chao ekati separate sindu ile Utandithya kana biashara na Mutwaanoni. Hizi da si two separate entities na lazima si the ndeni wa akili ya andwae limayambia biashara mabinda maingi zaidi ya mundume heki ya kipeti chake biashara ni kana kikwato bandu utinda kana jove kikalobana fulani izede lagita ekiyi abuka biasala ni kukaba ibinda lingi wisaidi yakibeti kiasi au nafanya ina no yegwita ni kutindani ile maana Mutwaanoni kana ndoa na biashara ni sindu ile tofauti.
na kile mwe ile kuungama yoka na tunamba kwambia biashara no lazima tuikalende twenge watu wasi na tuisi tui analyze tisisi ni chao kitona kumela biashara nino kitona kulikela chao mutwano wito na kitona utuma twambia kudhocha sindu yumona mwambia right foundation mbuto naambia zimbe ni mutethasya lakini ila waambia biashara nekana umandie kibeti kana mume bando ba utinda. By the way ona mume no ekiwe biashara ikibeti kana kibeti kiko biashara no mume nikana ugeze thene wa kwanda bandu baikala ndaikala musi nda aike kwasia ni kalamana bandu utinda kwanza kindu jambe biashara ezu thienda abaza tondu no bandu wokiwe wa utesa uite ene unakanenga na ndeni lakini pala mukite mwambie biashara mwina kitumi cha nienda kwika ona kutethia andu na kukuza kindu kiweze thea chia kichana muno puisa idea already the boundaries ni set lakini thu wona mwambiu mukwata athina yuko kila ngwenda kwasia nikana it is not the question of multitasking lakini ni the question kana being narrow minded lakini question ya kwasia what are the goals we want to achieve na biashara ino dhitu tuenda ku achieve goal gani na tuamina kosa step ya mbe tuambia kuona itu achieve goals we can now change tuase tuongelele ingi na bumbe na lakini lazima umwenge wa muno muume na gebeti kana gebeti na muume then wa biashara na three separate we say that official toka wiane tu wiane toka wiane by the way Jackie that new MD na kwa niye operation manager in fact and my lord wonu and that is what we try to address yao na each other all akuya ende imone director ende imone chairman ende imone operation manager that way ukaone mama isu so yupa huni ndo ukaone mama ndo ukaone Mrs. nibo tuambia kwa nanga mauna enda uone Mrs. endo kazizie biashara zi ando ama umite Asia na ingi ni a Chinese ni India ni Makorea ni kono Arabu mai kuna biashara either very clear lakini hizi tu separate ya tukazia ino biashara na kuone nyumba na kibeti kina musala muumende na musala siana sina musala ni matialo la matiala mwasi ayo musala yupo mwidho kwanisie na mwidhi pasa yuko kindu chambe ni kwanza tu na ka structure kaito to asie niye niungamie bia onadhani ya utamboka na manana na kila kindu weniwo ungamie we takibeti no kekala abu new operations wa kila kindu na kwa ngedha ni procurement kambanda kula sikuma chau na musala wako kedha islingi mana ile kila muthena na kwa gumana atatu kila muthena ko uba ikwita ni mbesa ile musala yo athela umanondu ugwika ungina wibangie na hii ndio mbeza cia liwa musi na sino cia muthembozu mona mwamino banda panga biashara yesu in fact biashara yesu ni tonda ku mount live and wonde lakini bala patata separation ijugu tumuona biashara ienda abasa lakini nawese aume aingi enda one mama ona mundu muka enda pricing na very aggressive I wish I the no ko kwike ya kima wa mugete kwa cha sa kumi no mola tema na gwe kana mo mina bisho this is reality kanini ne choma ke yo weta ne wa muka sa kumi no mo zembete wendete madikiti uyuka kwate mboka ilanzeyo mundosu ubengesa awubengise wena ko tukumuima ende kwe wadidikana kana kwa jabe ma service make okwenda yani awubengise na tia there is anything much okwenda nekanobike we musele kibeti cha kwa cha muka kwa cha ikendite na utiete nekana umandi no mu service yotene ve no mu service eza wezi ya mukaza agenda zyo tukwe ndondo manye duties ya ku mu service ba mwendo asa amonza oti mundu wena kiima okumbima sai na watondelela na weki yake tonde onesa nigo onenya kana bengeza Pauli bona nibo mwaka wa Asia hii marriage na business is separate lakini you can't it's very impossible it's a very thin line nondo ondo no nie wanena na customer fulani ondo usu ni okuwa motwe ni thiona gwo musi nesa uyo sambe ombingi sondo faith okwase lakini dhiwe kato wazee ni tokoka tuthata ni to we ani ofisi usu na it's a thin line na customer sia umezi ukaivala jakiti na utila na kwasi
Lakini yangu tabiati ni kuya ni lazima tuwe yaengewa. Tikapanga. Yuma jukumu mako ta kipeti. Chamusi. Nongina side sibo. Lazima. Na majukumu mako kwa mundume nongina side sibo. Lakini twathi weyane nwe MD te weyane. Nyina ni operations manager. Ukambita madam. Igakwita madam na simsha mudembo. Na don't feel funny. Nundu, that is how you organize. That's how you lay foundation very strong za ukuna biashara. Ukezaidi ane mua olanga chao mindo sietwa ata emotions. Lakini pia mundume niendo mea maikethe na chao kino kita wana what we kene kiweru kwa kikamba lakini chita watenti ego ti ego pe isitongo ni mandite ni unfounded fears. Kiweru kitema na the word in insecurity. Tiko usieta wae sieta wa mawia matailete ugethia mana uyo we nanzika Bishop tuisiokete zika isu ni soto enda tumye nundu deso siananga biashara misini musiaise witu namba itu ya SMS ni ile 395 mitandao ni Facebook na YouTube ni Mutongwe FM/TV tusiokete. Musiaise witu kilunguni tunenanye no munthi twinenania yuluwa ngwatanio ya Utandithya Mutwaanoni na ni kindu kende ake very sensitive nikazotuma kichatumia mukwatana nicho mutwano chanangika nondo wa biashara chanangika nondo wa mbesa siani na tuitana the break tuitana sia biashara ni mweka landi kibeti wemosi uyaku amosi bado weobo mutumia uyaku wamosi tamuse wamosi weobo twathika biashara ni yes madam lakini yue muinvest nitwendie to salon na twase maybe ninya ni muandike nina nafasi si ya kukwata garanta through obisi wako through payslip kwa musala wako la ndukuma nguo katilawa tuibe chao lono ya biashara na kubani wakai na utia biashara waambe yo myananga kana biashara yoka economy undu tuambe yo taxiwa ithindi andu mayuka maimenana kindu chuchu kosa loan andu mailite kikala ndima kanene nyata nundu pauwa maloni wisautiwa wewe kake wanzani nundu esitwa ni yaku ona kokota kwa utono tabona uwe musea ko seisi okuwe kano musea ukona ngade yake yakuwa na nundu yo wosiloni na obingu ya uya na kwa twikio wako atambesa ni saluni ni lipstick no ka bitane wawa kwanza jakiwe une baba toilet over nene ndio nene junti onenga mwana au mema umete mwana dio salon ya mbesa sia nondo da okay kata feidi mbesa niende enda obingo lao yo nambia ukekata kukwenda obingo lakini manabe na save pena loan tukata to service wa mino mibingwa redi andika ama neli kasi chao oya wedija chao openness ndekata Idela yula muzenda tiwa ende yu ai service loan ya chao kano mundu muka na yu kano mundu muka itiwa ai service loan yo weka wenda una mai wetwa aye nenge ona katyo tukoma leto na kama umose ai service yo na yu ndika mudia la kaindo keiso kuo kendo kakuwe tugo kwegwa ai kana wikulwa ai elo nieko tinosa ende twambie kala maisha maboko kwa ndio mailite kueleana kama kanaweza velo niosiwe pena service ya kuiwacho loan ya kuiwa loan na yama yisi kana ni mutwano mesi matungiwembeza sio na mesi sitwa na yandikili toko ya na ikiitwe sahi mwaka nyene ona bubuma ilite kwikala ndima kasi ya hii undu to kwa asia mweso amwe kana kwa modena idina mana ile twakuna hesabu yitu twende twikite bukando besa sia loan kila mwe very right yunundu kindu chambe ngwasia twaile either na mabadiliko maileko tuisa paradigm shift ya biashara wasie kwa kube
andu aingi maiko na biashara professionally iko na watu oketumbo kendu kuthono okeundutho mazi business kuna kalambi ukaanzia hii nina ete Tanzania mamita mtaji kana capital ya ngiliya na imwe ninosa mukopo kwa kikundi cha ibeti na mbesa hii tisia wotha huu ni mukopo nundu mwana kwasia ngali no ni ya biashara ngali suni kwenda mauta ngali suni kwenda service na lakini ngali no tho ye milioni yuko capital ya milioni ne separate hiyo ndo no ungia muomo kana ukatila taili ukayotha ndo ni andu makeye kwika nuwa kwa tangilithiana sia ile uko na weo lakini we hambi ya kumia we saloon we tila taili we umia mindo ta sindu cia muthembozu ngalesu imilela mabiani yuni chokutubona biashara ithienda hapa asa ni lazima biashara ile nene kana nini ikala indi muengewa na itha maisha menu tunaikala kwa muthembo ninaenda saluni inasuka wanzui na shilingi 500 tafadhali ndukazukwa ngili nundu wona azukwa ende ana usukona na 500 ndukazukwa na ngili na gwitho na lika matatu duketie uba lika matatuni ou ni mukwea nundu biashara ni kana kasiawa na kana kabino siawa no lazima kasiwe nesa na inde kona kabika kiwango fulani kambia kutuete mbese ya muruko timane tweza oila shauma tingiliana aye ni slingi ya ngiliemwe ile isia ithiwe ni ngiliana na kila saa si onde mwili cha sindu izu chaoni kilikoni neza mwakosa biashara ni kuuza mwina akosa na nyumba mwaka bwa kwata bandu ngwenda faith hata bibeti nondo niona itheka kokona masabu kokona masabu ni kindu cha muhimu unasika wana maana 5 wambie uthio siko na ngili you kela na mo mbaitu akata ilo motavya nikana mose wakwi wathi wakwi kanese wakwete mbesa o wisi aingimo memwo kukwata museo kukwete ukuyuko sia loni memo nundu mbe ondo bishop wetie pe useleke na be that fear of the unknown no kukia no enanzika balawe na inde wathi wete wembesa na biasala noyo inde wathi kana ko likanzangu leni maana 5 wena ya maana ele wena ya yana okindu chonde na niweze juni no enda we woneke community ni uteze kana musala waku waile kuma elalo nini na mbosi yaku ni lo nisi nundu ila chale limba na bishop ya tutabise kasema na akili kwa chama jamo kama na kuiwa mabati ni lo ni mukabo osie kana lo ni momo osie ma kuiwa mabati na niweze ando ma finance matukwa amasi amakuya mabati nundu ma kuye TV mano ana sofa set siuswa kozi sikia une mese ndo leo manda pesa sia kuiba mabati ngeno uko manza secondly kenge ngweta cha mindo mwako kweta cha aka kano ume mausa I remember be mundu moka wose ye mome millionile si alone maitwika meambia this big scale farming millionile na mbese ila mome mbe wambio sa osie 1.6 ndaye basilingi na niweze maana na nimo matilwa wewe ukiveti choko kisi kana mbesa siba waka na siyekata siatilwa na ende amukulia ende kwanda bye mbesa watu osai mundo bikite ba family bikite ba aimwendo kethona nenga mbesa iwe na Utanio naweze no laloni yako kutilwa ono mundu ka Mutwaanoni ka thelile na kila kindu cha thela niki kweyumilelanela twete masabu ba mesani na wembe tete masabu ba mesani ningoma na we are doing titina losses kana twina gains nikana kika ni surprise no dono ko gethela uyundu museo zwa mukie kwa chona mabati mayumu asani we ni chaona ni wanenga mo kambesa nwenda wendete ngasi yesu ni tweka this time ni twethe wana losses what do we do na muno aume incorporate ya ibeti sienu aka akili yo tias you don't think men think technically but women think with emotions and technically kila kebone kana mundu mukana oke akasisi yaketha nitambe ye biasala wanema can we incorporate drip twenose weba kube aye no twenza kandobo itoka kwata kebyo kaito ukazethela ni waete ideas sia kebeti chako na wasiete siainge as much as
nikuye the community stereotypes women like paye mayesila sia mundu because ya tono kwete idea tokoka tokasia tambe ye drip nondo nitumanie kana masako kwithi nakigu nitumanie kana mbua ni ukaika ikatwete oseleke tenze kithima kitu tukengithia ciana drip na ke mbesa ila ciukite cialikana kwa nena manna ni mbesa ciana twabikane nese twa bengi mbesa ciana ata bengi ne ndibite ni yende kwikate and openness na ende ko umbi yanze nzika wona ndiye yange wana muthukumi nondo nake athukumi ata ndikase ngi metha ameyo wembe witu muthukumi ni mundu umita akathukuma kundu kungi wina akili mbingi mwithukicie lakini june wamona ndiye yange wa muthukumi musee wakwa uyona ye wiyone yangu nikeleto nondo nukona mundu umekimekwe yana muthukumi una emesonene yo muye makuiwa na nimbe nito nene yani ciothe nusungao kindu kila chake na ko usunga kindu mundu wikuye mbisho yuene mali mundu wikuye akendo mitwa kimutwa amitwa wongo unweyo ametho lakini nondo ni jikite na nini sikine kilato to benefit na nicho kyo twakata family vile ndo mbola then the conversation yesu ya kamina mwa nienda kuyenda ombola nundu ni waete maundu maingi nuongelela ndoboyi nuongelela drip na tu ya ITA time yupa uni bon gweta kana lazima maundu asumethe me wasi mesani kwanza tena namba kuongelela weiwona ni maile lakini lilika na hii teosa milioni ye twaima tunambua kana twaimana kiuchose niko uti aina drip na sinu cia muthembozu niko nienda ti separate tafadhali biashara na chau na mutwani na emotions ni Mutwaania peke ndo nena ngegwa tangu kwache ndo ndio lecha short wave nondo hii ni la milioni tosie na niye kwete ngiliwewa ngiliomwe nitwailite kwitha teisia siendo cia emotional cia mitoke ila cia itonenda itai utunenga ka motivation fulani lakini kumbe titumia ngiliemwe ata babu yangu eno ngilieno yo yailito unengane service ya loan teuka kwemewa nundu ingiliomwe tinetha ti ebo kumisubia ni kana ya wa biashara ya saukobikia bandu ni wende yuto na katika hizo tigethia hii power list serikali yitu pabe nebethi webe sawa now we can make additional value not also tikongelea conversation mwaka hii ile itakwambia ikongelwa kindu kingi mwambia kwa sia nitwa saloni projections biashara nino tu project tukaya kwa hata faito ambesa sia nona pe projection ingi ando mola wa na niyo kai kamaya in case pe kindu kita contingency kila utesi na chuchu lisilia mostly ando Michael you bingwa biashara nondo woni ngana no binguye ne wabingwa saluni wibingwa kame vitaki unene nake nikenda kutabia hii wabika konana kuna left wabika moi wakina kuna mala ndaweno ondo andimethi kuna sindu pa maikona na hii mwithithia mwide nini nondo muyai sonena kuhusu kindu kila kithuku munena hii tukakwata ngili 10 nini lakini la kuka kwikike kaundo uyute omundi kana wende wititwe order bandu uloko kwiba kuya ndi ukwiba nisia ye ruthio mukuna makobi ndwe na contingency isu ni kindu anu matanda they are seen tiwo ngwasia hii ndana tuya mwaka hii ngwasia hii when I'm talking about projections ni asia nenga mukau kana mweme kilo kona chaile chake kiki lakini tike lao ibinda o idea na unya ni wakine yambe yu ama yosa milioni ile of course ni kindu chaendete na makasisi amakona yu kuongelela kita ile kaki kuongelela kiki twaile kiki na yende ka ile mwabiki yabandu mundu zunda ndana ibalonisu na business umonda yuka wikrambo kila kindu chonde machines mwa witesi yuka siyanangika niki nondo na kwandwe ndo mbumilela balabe pe muse wakwa ndo mbumilela tanimo kau ukaambia ukwako pane 20 losi ne budjuta jundi nonye example ya ngalidisi yake kuyo mbemba siano kel mbemba siana kaba manoka manaki mwanela frost
kindu kiyukiriria yoka ya kimamunda ekaze konake wo umete ba okayongokela nila kuku ogila waweta. Those are the unforeseen. Na si unforeseen kene chekeka. Where do we start? Tiambia hapa mwanga ni wangu enda utabiando get your information advice. You can do in fact Jackie, you are very right na faith ulu waweta maundu madharura maundu ala to matarajia nundu tona kuamuka we musio hivi kasa 5 bayo kambia ibu kambia kuuma no kambo yo kwa mathina. How do you deal with it? You biashara deal na nikana kasi yawa lakini ekana asiati onabala kabinda nikakube utanambia biashara yeyote ndukone ta nini kana takindu tafadhali manda information ya ile na idhani muume nikipeti na muume mara mingi kana mabinda maingi wizaidi ya mundu ume dhaena information more kuikipeti na kipeti juku dhikuungamia na you expect performance ya kipeti gile hii nzi yota yaku lakini ndwake twa bandu kaenda ubundi wa chao ndwame twa baya kari ino yo baka tomani akabundi gopowa kubanda ndawa etumia ndamu twa kasalu kasaluni for 1 week aka understand ikuna wata kwa uni usio ukeza ile ya we na chau we na information ya ile na take time naenda ku for example mwenda kuambia biashara wote mwe wa muonza mwenda kuambia biashara mwe wakenda hivi katika tu mwe yu na mwe wakenda enda imo kamande na mweke safu na mwikakie kuyukulia andu alama kunete biashara tesu yenu nuru makamutethesye muno kwesaidia yani wezo ya kulika maimani utailolika na ndokathi kwa ala successful we awa we manda mundu wa biashara ndokathi kwa ala successful enda kwa ula wa balukile na okela nika no learning through mistakes sia usu lakini u successful nuko tethasia nundu niwe wisi kusubia nenge tiasia wa balukile na succeed ndukendeni mundu ayo through nini tabalale na ndukabendwe maisha mako wana wabia biashara ikala standard yulo netha na yo kana mithea njeni kana wiseithia kana kana wakaya ndukambia kwikala maisha utana ikala utambito na imbesa na bishop kindu kingi ngwenda tuongele kunenania nundu in all this yonekani communication nundu faith yasia nyukanga unenga idea yako kamya na yinduku na maybe undu mwaka wasia wina more information than me lakini nduna ni communicate ya you thina wa ingi alama mbia maundu na pamwe na biashara sionde thina wa andu ingi metha na bisa wa kufaulu makae makuwini the superior complex mrevas superiority nondo mae mosinda iswanio ya ninye nene iswanio ila iseo kuyuyungi mae mosinda iswanio yu biashara sionde yikuana makati ndakusinda no yumwe notono lipa satani akameke ya shua kila jakiweka ne chabaluka dikana ni mwendi na kuyi na keongi the same kuno lazima kila mwaka ukutoa device na ukutabia ni lazima mwikale mbe mwitikala ni business ye sheria mweta wa more accept profits and losses mama kana moyambia business ni tonendo a loss na ni tonendo a profit. Ni asante ni na Bishop Mala. Thank you. Madam Faith. Mr. Mwaka John. Na kwa nita wa Jacqueline Vinya na ni kuacha musiaisa witu mundi mwasoma kindu. Ambia hii biashara yenu. Kwanza ambia hii na mboya. Na hindi muinenanya step by step. Ona mukawa mukekala kando muketa na meeting. Mundi tuna meeting sitting room ya kiwea. Nikaenda mwindwe na heshima ya biashara na muhiso kwa sana. Adhimikaina tuona ni chuma chukingi. Asante.